Prvo što trebamo uraditi kada danas, ako Bog da, bude izglasana rezolucija o genocidu u Srebrenici je da podnesemo tužbu protiv zemlje agresora koja je izvršila agresiju i genocid u Srebrenici, da plati štetu svima onima koji su pretrpjeli tu žrtvu. Pod broj 1. A pod broj 2 trebamo tužiti Picoustog Kišobrandžiju, to jest predsjednika te iste države, koji stalno vrijeđa i provocira, a za kojeg postoje video dokazi da je u jednoj suverenoj, međunarodno priznatoj zemlji u sred rata stajao sa puškom iznad glavnog grada. Znači, podnijeti tužbu protiv njega, tužiti ga za to, a i tužiti ga za sve laži koje su do sada upućene na račun Bosne i Hercegovine i na račun žrtava agresije i genocida. Evo i dan danas priča kako se kao vrši pritisak na zemlje da glasaju za tu rezoluciju, što je čista laž, to je ta njihova lažna istorija, tako oni istoriju pišu. Znači, tako je kod njih sva istorija se zasniva na lažima. I onda gusle poslije toga i to je to. Odmah oni to potpisuju u knjige, štampaj, šalji u škole, nek djeca uče. Tako će oni isto za 100 godina pisat da je Njemačka stajala tamo, neki njemački ovi security, da su nabijali na kolac kogod ne glasa. Tako će oni za 100 godina pričat. Znači, to je ta njihova laž i propaganda. Niko nikog ne prisiljava. Znači, to su neke evropske, svjetske, civilizacijske vrijednosti. Svaka država će glasati onako kako želi. Oni porazgovaraju s jednim i s drugim i onda odluče. Ali ljudi se stide ne glasati za to. U tome se radi. Znači, ljudi se ne stide, iako oni možda ne vole taj narod, zato što su muslimani, puno ljudi ne voli samo, oni bi glasali protiv toga, ali stide se, jer to su neke civilizacijske vrijednosti. Oni znaju da se to može ponoviti, može se desiti njima, pa šta će onda, a glasali protiv. O tome se radi. Međutim, Picousti to naravno izvuče istinu kao i sve dosad što su izvrnuli. Znači, cijela njihova istorija je povezana s lažima. Od boja na Kosovu do nekakvih tamo nabijanja na kolac od strane Turaka, sve im je laž. Znači, što je rekao rahmetli muftija Zukorlić, da su ih Turci milovali, izlizali bi se za 500 godina. A oni se namnožili za vrijeme Turaka, nikada im ljepše nije bilo. Nikada. Da su Turci ostali, možda bi bili danas civilizovan narod, ne bi ubijali, klali i vršili genocid nad komšijama. Ali tako je to. Znači, prvo što moramo uraditi, ako Bog da, obnoviti tužbu protiv Srbije, jer imamo dokaz, genocid je počinjen, onda Picoustog Kišobrandžiju. Znači, da i on odgovara za svo zlo i sva nedjela koja je uradio i počinio prema jednoj nezavisnoj i međunarodno priznatoj državi Bosni i Hercegovini.